Jedna od stvari koje se može čuti malte ne svakodnevno kada se govori o pravoslavlju jeste to je da je Novi Zavjet za hrišćane. Pa imamo tu podjelu na pravoslavce i katolike, ali kao Novi Zavjet je za hrišćane. Ajde da uzmemo to u obzir. Ajde da kažemo da je to tako. Dolazimo do same kontradiktornosti odakle su svi ti likovi iz Novog Zavjeta potekli. Dolazimo do toga da je Isus Davidov potomak. Odnosno da je Marija Davidov potomak direktni. Odmah vidimo da tu ima Novi Zavjet temelj u Starom Zavjetu. Ili zašto bi to bilo uopšte bitno spominjati u Novom Zavjetu ako se ne oslanja na Stari Zavjet? Kojom logikom mi možemo da zaključimo da je Novi Zavjet za hrišćane? Prvo, to nigdje ne piše. Nigdje. Drugo, hrišćani kao institucija praktično ne postoje. Hrišćani se nigdje ne spominje u Novom Zavjetu, niti hrišćani kao pokret, niti pravoslavci, niti katolici, niti jevreji. U čitavom Svetom pismu ili Bibliji se ne spominje nijedan od tih današnjih, dakle, kulturoloških, etničkih ili kakvih već podjela. Nigdje ne postoji. I na kraju, ako su hrišćani nastali od Jevreja, vidimo da su prvi hrišćani bili Jevreji. Jako je čudno onda odvajati Novi Zavjet od Starog Zavjeta. I nije ispravno. Novi Zavjet je samo nastavak na Stari Zavjet. I Novi i Stari Zavjet, kao jedna knjiga nazvana Sveto pismo ili Biblija, su za hrišćane.